Kolasib District Urban Development Office in Azadi Ka Amrit Mahotsav le faina hapta sanghi somni pakhat den chenin avoi khatna tan Kolasib District tan West to Art Exhibition vawiin khan UD&PA Conference Hall Brig Vankunga Shopping Centre Kolasib buatsaih Exhibition hunah in khom toy UD&PA Conference Hall Kolasib neya hian pu gueston vandal riat puya dudo chuan mason zel na atan mitinin kan bawlhhlawh kan hman tangkai theih na turatana he exhibition hi buatsaih ani thule hemi atanga midang ten ngai tona kan siama kan bawlhhlawh te suma kan chantir theina turatan thil poimo tak ani thu asoi ani he hunah hian faina konga hmalakna loman chithum langal ani boka bawlhhlawh troi theile troi theilo clear thaber Kolasib trumpui veng tenena loman cheng sanga le certificate hlan ania faina chungchanga hmalakna ber Kolasib marveng tenena loman cheng sanga le certificate hlan ani street vendor hawkers zinga polythene bag mangtlem bera zorem siami new Diakkawn le lalmangai zoli Diakkawn tenena lomanatan cheng sangni zanga ve le certificate hlan anibok Kolasib West to Art Exhibition buatsaih hian mi somni pani ten an bawlhhlawh paih mai tur atanga an thiam thil siam an ron pho chuaka he exhibition hian loman pathumna thleng siam ni in atel zongzong tan exhibition prize pek an vek bokdon ani Vawiin hian West to Art Exhibition kan hmanga hi Azadi Ka Amrit Mahotsav week lomna kar zeda kan hmalakna pakhat ania exhibition hi mi somni panin item saron thoi ta hian an thil siam thatak tak te unique tak tak te an ron tar langa bawlhhlawh kan paih mai theih tur hmang tangkaya an thil siam te ania a thale ni hi chu achim tu lam atangin ne hei vawiin UD&PA Azadi Ka Amrit Mahotsav ten hei project thatak main buatsaih hei hian Kolasib chhunga nge niang thil troi thei le bawlhhlawh tangkai to lo kan ngai atanga thil thatak ron siam chuna nia ai hlok thlak leng kan hria idea thatak tak te kan nei pha hetiang project kan chim thei hi kan lom hle a tin hetiang om le zet po hi kan bai sei tak zet ani Azadi Ka Amrit Mahotsav lomna kan zela Kolasib District UD&PA hoi hotna exhibition kan thil pho chua sang te hi kan thir anga hei ama sabera hianin bottle kan hua eng bottle nge ti chi chu a hriat lo hamar chu a chei mo ya ha chei tunu hian lal re moi Diakkawn tin helai hian plate chia pai mai tur to kha an chei mo ya hian moi em ha pia hianin laltrin kan ti mai tun la ya chonin kan hmang ngai to lo ania no pang jok le kum tlem jok te chon an se to lo hial mai thei ani chuti ang tur khop kha a chhunga te khwan thil pangpar moi tak tak mai te asira hian pangpar moi tak tak mai te an da chuti ang chonin a chei moi na chihrang an bel boka ania ti chonin hei tila hianin kan plastic bottle chia mai kha ti hian an chep hniara pangpar ni om takin le khamoi an chepa chung te chuan an chei moi boka chana pia le hianin paper atanga milem vainu le vaipa lem ni om tak te ponin ka sia helmet an khum te po ang hial tilai hen thing tuai thing tua achip chuan lak mai te pot ani melani hei alan dana chuan chana pia lama hian han thil leila polythene chia atanga bag siam awma achunga hian pangpar te an dangal tran boka heng te hi polythene kan hmanna kan paile mai thin polythene awanga khovelina hasana kan to lai mekin kan pai mai thina kha ti hian hlutakin te tangkai takin ron siam chuak ani chon tilaya hian thil che sang kan hmone boka ti hian helai hianin thil pakhat hluve em mai chu oma hei helai he thil siam tunu hi idea thale ina hriata tuna helaya khai leng a po hi atui heng
atanga siam ani an tia hei ti hianin thil khai thil handa khom na tan te po hian atangkai le don ani chan bottle chei te tin thingna ro han chei moi mai te tin helai hian pangpar le tla a toiral mai tur kha frame po hi siam chop leo leo mol them mai mai manga siam kha ania ti hian tar moya moi hai takin aron siam chuak ani ti chonin helai hian bur moi tak tak mai te kan hmu a heng te hi pangpar khoina atana siam te an ni hloma heng te hi cement vela siam ani na sia ta ti hianin bottle te tray chia han siam that te tin plastic bottle center fresh bur antimaya chutia ang han siam moi te ania tilaya hianin hei pangpar in kila pangpar han khoi moi na tur niom tak buara zai a han chei moi velte ani le ti chon tilaya mi te po hi center fresh bur plastic chia burwak kan ti mai ang chi kha ani boka ti chon hela hianin dispo plate luito dispo plate chia kha chei moin moi takin alanga ti chon hei ba ka hian an hoi han pen stand chihrang boka tin helama hian thil sial deuh mai pakhat kan hu chu he milem frame moi takatar chei moi na tan le ti moi tu tan hian bottle chin plastic bottle chin chihrang helai han manania ina pialama hianin he nula ina ain chei moi na apuan a kor fual niom tak siam na tan hian kor kil chihrang ani chutiang bok chuan helai a hian thing moi tak mai ania hatian en mai chuan a chung lampang hi han thir chiang ila kor kil hlui alo ni le bok ani chutiang chuan tilai hian moi tak tak ama tuna valpuena a en lai mek hi thermo ani mo thermo plate kha eng tin mo ti hian a char khoma a chep a char khoma moi takina chua ani ti hian tuna helaya hemi te po hi a hring hlap maya engemot cheimoi na ta chot thakho mai a material mana hi chang el na ania ala hring moi khop mai chon he in cheina ni om tak he hi te po hi paper han che han ti kwal vel ania tin tila hian sial deuh mai thil pakhat lom le a khawpui lem ania helai he thil siam tu phei hi chu a hun tam taka sera lang ti arina mani in chhom sang tam taka hunga electric ban ten da tin helama hian tuya longa tanga sangha man lai niam tak ten da tin chumi pialama helai hian mi zirtir nei thazet mai tuya bawlhhlawh pai su ti te chonin helai pialama hian bawlhhlawh troi thei phur motor kan hmule a chon chuti rolin helama hian troi thei lo phur motor pol om le bokani khatiang kha ania solaya son ain tar phei phut mayatin helama hian halo om le boka helai hi idea thadeu mai khawpui chhung thing tlang ram ni om tak a chung lama chhum nom vel te po ange chon in chei moi na tan a siam hi plastic polythene chia te tilai hi thermoplate lui te hi
thermocol an choi la azar dur mai lung in tiang khom ni om tak tin paper hmanga bike siam han chei moi te tin thil tangkai tak mai pakhat chu thomhna hlui le thomhna chia to tangkai tak man dan bel dom chan hei po hi mitam tak chon common kan ti mai theya amaro chu thil tangkai lo pai mai tur kha tangkai taka aron chu ani tin helai hian kan hmu le chu Christmas decoration atana I dom fashion mai te kan hmu a hei hi motor lem ni om takania a khai na te oma Christmas hei hi ice cream stick manga siam ani ice cream stick chonin value added ka hantia ice cream stick ringot kha ama in rem moi nga vak ngai na om lawa ama ro chu rong ten han noya thil emo a chei moi na han del chuan thil hlu lo tak kha pai mai tu kha hlu taka alo chang thei ta ni chu tiang bokin helai hian bottle chia pai mai tur bottle hlui to pai mai tur te kha value added ti angin han sei tai la han chei moya chu tiang chon moi takin shal tlakin Christmas don nai ten ya shal tlakin Christmas vela in chei moi na tan te po tha em ani helai hian thil pakhat kan hmu le chu lukhum te no te ania heng ho hi polythene chia manga phiar a han chei moi te ni a tin helai hian bucket chia kha sui mangin moi takin an siama apon hian suyan vet gola tin a chung lampang hi hian nan chei moi boka chung te chu bawlhhlawh handa khom na tan te tha em ani tin to bera tan chon helai hian Diakkawn center table moi tak mai alo oma he center table hi helai adum lai hi motor ke sia tire sia ania chu sui mangin ti hian an chei kol vela ake asiama chon achunga dar thalang anda kwalta a hei hi mani ina tan hmanna tan man tur pon ait om khop mai idea thatak ani poni se tun truma kan han tar lan du tak bera chu mizo te hian thil moi nai taka han siam tur hian theih na kan nei a talent kan nei a chung kan talent te chu voinia hian pho chu in om ta amaro chu talent nei ringot thi ato lova heng kan talent te hi eng tiangin nge hluzo ka kan chantirang ti hi hluzo ka chantir tur chuan sum le pa ya chantir thei turin he chan kan lak apoi mo em ani chumi nuwa chuanin heng kan thiam na te kan taimak na te kan talent kan idea te hi ei zon na thatak a kan chantir thei ani ti hi venia he exhibition changa kan rilru omreng tura kan du te chu ani